Kanegede ka Akashwani Shillong kan ka kubor ban puleru Richmond Karluki. Kimat bukongsan jong ka kubor mentagastep. La pendan kam daga dul doka ha ampati hinen kesngi ban kentui kinong tap vote ban mi ban tap vote aka khat khandai terik menta ubnai. Khat lai lak so punyo hajar hendreus pa khat prangut ki khna ekladap apply banele ek examen Common University Entrance Test Undergraduate mentagasnam. Kawal Assam Students Union kala penlong ya ke jingle akmen Rongali Bihu Utsaf ha Guwahati hnen kesngi. Bat ka syat suk mensiam kala sedang da kenok kejat hnen kesngi. Ka kubor ka babnya. Ya karukom ki garo ban penpriang jingtep leng ba ka jingtep kesing belatep kum ka dol doka la pendan kam ban a jingtep ginong tap vote. Bat ban kentie we ka jingye shimpenta ha ka sngi tap vote sha ka lok sabha. Bat la penlong ya kane ha kayo ba shisin shtayo ha ampati henen kesngi. Bon ki breu ke lelum lang ha kane ke program bat la penlong ya kane dau Chief Electoral Officer ka Meglaya rengkat ke jingi trailang bat ki bor peniat district ke Southwest Garo Hills bat ka Achik Theatre Tura kum shibenta jong ke jingi lap Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEEP. Ka Deputy Commissioner baga District Election Officer ka District Southwest Garo Hills ka Hema Nayak kalakentui kinong tap vote ban mi bat ban tap vote ha ka khat khandai terik mentau yayong. Kalapente bru baya ki balatemen bat ki beriu badan jingduna ki dekat met kila ban tap vote na laki jong ki yeng. Kalakentui ya bro kinong tap vote ka district ban mi shispa na ka shispa ban let tap vote. Ka National Testing Agency kan penlong ya ke examen Common University Entrance Test Undergraduate arhajar arpusau bat mata ke senam khat lailak sapunya wajar hendreus pa khat prangut ki kena kiladap apply. Ka jingdon ki ba apply mata ke senam ki kamduna ban ya ke belong ha ke senam ke balalet. Menta ke senam nyo point iwe nyo lakngot ki kena senrang ban hendreu point line not lakngot ki kena kentai kiladap apply online. Haga bedai bagi subjek ba apply ke English kedai ke babun ki ba apply haga ba sepulak nyo hajar lai spa lai pun rengut ki ba apply na ke benta ke subjek. Menta ke kenti keladon ke jingkio ha ke jingdon ki kena ki ba apply na ke benta bon terli ki subjek habai nu jor bat ke senam ke balalai. Ki subjek ki bamda bon ki ba apply ki kenthop ya ke Sindhi, Konkani, Maithili, Tibetan, Italian, Dogri, Russian bat Chinese. Ha ka jingra ke jingle kemen bihu All Assam Students Union kala penlong ya ka Mukoli Bihu Utsaf ha ka madan Judge Feel ha Guwahati hnen kesngi ha ka jingle kemen Rongali Bihu. Kala don ke jingken tio ya kala ma bihu da unong thau jingrwai bapau uprashant bordoloi ha ka jing dan rengkat kinong yalam ka All Assam Students Union. Kala don ke jingken mau buram ya ki martyr. All Assam Students Union kalau penkup buram kiri upau kemat baper na Assam ki bagan top ya ki bayo ya ka kusnam Padma Shri bat ka kusnam Sanggit Natak Academy bat kiwei na kebenta ke jingno senyang jongki hakil yang baper. Hagani ke program keladan ke jingpen ya ka syat gumrak daki mishing bat ka syat wanggala daki garo. Kani ke jingle kemen ka de ke jingra ke ka senam thamai ki Assamese. Nagilai teligi bihu baju rakhe ha Assam kata ka bohak ne Rongali bihu kakati ne Kongali bihu bat ka mak ne Bohgali bihu ka bohak ne Rongali bihu ka dekawai ne kijing le kemen bahe bat baju rakhe ha ka por perem bat menta ka sngi ka degasngi ka benengkong jong ka Rongali bihu. Ki pulet ke East Khasi Hills rengkat bat sipai ke F-167 jong ka Border Security Force henen kesngi kila penlong ya ke jingyat belatip kum ka route march hakeleng ki jaka ka dong ba Shillong bakentop ya ka dhan keti Latim Kra Gora Line Nongrem Hills Nong Shiliang Renja Lapalang RR Colony bat Pokse. Kani ke jingyat kala sedang naruk ka por prabajem step. Kalau don kejingnya keren bat kinong yalam snong bat ki dekot jong ki dorbar snong bat kedai shibenta jong kejing persang ki bor pulet ke distrik banwan ra ki election ke bayat bed bat ke basong suk. Kani ko kubor ka wanchapi na ka Akashwani Shillong. Ka syat suk mensim balai sngi jong ka seng khasi seng keme kala sedang henen ke sngi da kenok kejat halumpung waking hajayau Shillong. Hashwa kene ka syat kladon ka nguk kadem ha ke yeng seng khasi ha mokar bat kinong syat ke liat kejat syakal lumpung waking. Kani ka syat ke de jing kerpat yu trai kenrat da ka suk mensim bandiang ti ya ke jing ia jing isen jong u.
Kumbalamut la thau ban le ka babha ban roi kari de ka babyang ha ka niam ka rukom ka hok ka sot ka start ka nang ka spa ka hajar ka niam ka nam ka buram ka but ka akor la karpat utrai kan rat baha ka ne ka jingshat jingkemen un kerku kerdo ban bha ban miat ban pho ban phieng unong shat unong kemen unong put unong tem ukmi kai ukmi yat shenrang kan thai balong uparakur parakha sudah baro Hasyawan sedang kasyat dan lumpung waking, layo eka nguk kadem kaduai kapirat. Lasaki ikirang kensai bagi thai soti, halaki riam syat tenrai, bagi liya syat daga jingsuk jingkemen. Ka prerna utsav jong kekerdan distrik kelalong hnin kesngi hak skul JNV hamau plang. Kani ko utsav hnin kesngi kelalong hak distrik East Khasi Hills, South West Garo Hills, West Jante Hills, Badri Boy. Kibaleshim bentah akan ikut utsaf nen kesni ki kentup ya sispa khat arngut ki kena na ke distrik East Khasi Hills, lai pusau ngut na South West Garo Hills, South pusau ngut na West Jantia Hills, but lai pu arngut na Riboy. Director ke School Education and Literacy but State Project Director ke Samagra Shiksha but District School Education Officer ke East Khasi Hills ke ledan rengkat ha ke program Prerna Utsaf ha JNV Mauplang. Kiwe-kiwe ki distrik ka Meghalaya ken sepenlong ya ke Prerna Utsaf ha ke Arpusan Terik Mentau Yayong. Ka Prerna Utsaf kadai ke program ban pen bor ya ki samla kari. Ka Meghalaya Strawberry Festival ke baarsngi ke lakut no nin ke sngi ha ke jaka boper ke jela. Ya ke ne ke tamasa u strawberry ne u soshan la penlong rengkat bat kiwe-kiwe ki kam. La penlong ha solia sning ha ke distrik Riboy, yo pensing noran East Khasi Hills, ken kti sentung East Khasi Hills, badare Cikgre ha West Garo Hills. Kinong baneshim benta kileyo banedon benta hakikam khet soshan kajingnya cycle kijinge temeput ki cultural program ki workshop banchna jingdi tenrai bat kiwei. Ka Rangdajit United Football Club kala penlem ya ke Shillong Lajong Football Club da argol la kawai ke jingil ka Shillong Premier League ha kamadan SSA Stadium ha Polo Shillong henen kesni. U Captain ka Rangdajit United Football Club u Arlang Kinongrum bad uksan kupar khong malai kila penki jar na kebenta ka Rangdajit. Bad u Daybor Mame Tongper u la penki jar na kebenta ka Shillong Lajong Football Club. Dakane Rangdajit United Football Club kala kamai khat ar point bat ka Shillong Lajong Football Club kala kamai kendai point. Ha ka jingilakai I League 4 ka Srinidhi Deccan Football Club kala penlem ya ka Shillong Lajong dalai gol laar ha ka Deccan Arena ha Hyderabad henen kesngi. Uprang kibuam ulapin ki jar Arsian na ka benta ka Shillong Lajong ha ka minit basau pun riau bat prapuhnyo. Dakane ka Srinidhi Deccan Football Club kala kamai sapu pra point bat ka Shillong Lajong kala kamai lifeway point. Ha ka jing persang ban penslur ya kinong shong ban let vote ha ki election chaka Lok Sabha. U Chief Electoral Officer ke Jela Mizoram rengkat ke jinge trailam bat ka Mizoram Cycling Association kila penlong da ke jinge nya cycle nin kesngi halor kamat pedeng nganya cycle bat tikena ban let vote. Shispa laingut kinong nya cycle kle shim benta. Kani kejingan nya cycle kelas sedang hak por hendrio bejemen step bat la kawe lama ban play yaka the additional chief electoral officer u Prasana A Acharya. U Chief Electoral Officer ke Jela Mizoram u Madhub Vyas u lero ikinong shim benta barung loong bawat ki kena bampat la ban vote ru ki balai shim benta kilong kejing ai mensiem yakiwei ban mi bat let vote. Ka Election Commission kari nen kesi kala suspend ki arngut ki pulet ki balale bamsut nyo yala ka kamram ha ka bedai bat ki kam election ha ka West Tripura Parliamentary Constituency. U Chief Electoral Officer ke Jela ule tho ba superintendent ki pulet ka West Tripura ula penmi ek hukum ban suspend yakini ki arngut ki pulet. Bat katto ka khubor kalakot akan nega step ka balawan chapi naga Akashwani Shillong. Haka por prabajeng ine so abaga Delhi station naga benta ka khubor haka kten Hindi ka banbot haka khubor haka kten Pareng haka por prakat san minin. Ngipen kan mawai pikinong sngap bah haka por prashteng naga nega station penyo ya ka North East News. Ka por menta kala janda partat prabajeng.